Horas, selamat pagi hubat taganupan. Malas suhurta bani panurang sugoton. Boitong usai hita pajupah maritihun ni media sosial on. Aima ibagas namanangar hata ni bata nagabe rigapan bata sigano pari. Aima ayat harian Sadarion Jumat tanggal 27 Agustus 2020 sada notar surat bani Jesaya bindu 52 ayat 12. Ulang pala tarolos hanima mandarat anja ulang marlitun hanima songon nalaho mapurus. Ay Jehovah do mardalan ilo benima anjaha nebatani Israel do panjaga ipu dinima. Hitaganupan bapainang kuria nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Totu panorang pandemi COVID nasunin madukah ni masa itongah-tongah ni perguluhanta. Mangarodo perguluhanta, mangarodo pikiranta, mangarodo akulata, rossi age hapor sayonta. Natotu pangarapan ta aima, sonaha asibu hita keluar humbani situasi na borat on. Asibu hita maluah humbani hamahulon hasosakan na borat on. Ase hatani ne bata nagabi panotap bata. Ito nga ni na masa lang pitahalani pandemi COVID-19 siya tapi diutdo age bani bage-bage ni na masa ito nga ni perguluhanta. Maritihon ni hatani ne bata ipatuguh kita. Naparlubi sa hali bapainang kurya nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus ijape hita marianan bani panorangon na manonton rosi na manangar ayat harian nagabiri kapan bata sigano pari. Naparlubi sa hali maningon pakke bata bahasa horja ni ne bata aima horja nagukan deardo ahadu artinya anggoy hatahon ma gukan dear hagano perguluhan tahun ahape ni dupakon hitanuan sanggah marsigatung hita bani ne bata sanggah marsigatung kita bani panromotyon ni ne bata lang perlu tarolos kita lang perlu buru-buru kita tapi na perlu aima takas ibotoh kita bahasa bani aganup na masa ni dopak konite bagas 10 tahun asibu hita maluah humbani kondisyon asibu hita maluah ibagas situasyon jana marguguh kita ibagas naman dupak kun namason Tuhan do na jongjong ilobe pakon ipudita napaduahon namaningon ijolom hita politik ibagas perguluhan tahun bahasa ibagas perguluhan tahun lang adong kape na buhi. Ibayan hita lau paluahkon dirita termasuk lau paluahkon dirita humbani pardosaonta. Aido parjabo natang si bagalan ibagas 10 tahun. Izin masuk kita hubagas hubang ni dosa. Langadong naboy ibayan hita paluahkon hita.
Ay maasigugota, ito nga ni perguluhan nun maningon boy dah kita. Bahasa, na domang memerdekahun hita kumbani perjebolan ni dosa. Ay anak ni batana sa sadain, Jesus Kristus, si paluah kita. Doma inakon, doma ibirihon, hubata, hamardikahon, nalang marbayar. Lang maningon berionta, lang maningon tambah kunonta, barang abe, bani hamardikahon taay, halani, ibagas sagale konta, ibagas ketidaksanggupan ta, lo paluah kon dirita, humbani perjabolan ni dosa. Anak ni bata, Tuhan Yesus si paluah kita, sir makaholongi hita, paluah kon hita. Asi anggo siol manori hita ibagas 10 tahun, hado nagabe oncolan malas nyur asi margogo kita, ibagas ganup situasi, nedo pak kon hita ibagas 10 tadingat kita mah. Doma ibere Tuhan Yesus, hamardekaon, nalang marbayar kubata. Asa hita pe maningon merdeka do ibaga situasi nasona hape. Merdeka makurjaon harus ni bata. Langa dong namambebani hita. Maningon ibagas malas nyihur mahumani hita. Laho makurjahon harus ni bata. Ay maase Bapak inang kurian nelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ijabe hita marianan bani panorangon. Nama nangihon, nama nangar rigapan. Marhiti ayat harian na ipadaskan nami bani sogoton. Napatuluhon. Ase selaku halak na porsaya. Nadop ipaluah Tuhan Yesus lang pita humbani persoalan-persoalan si ganupari. Tapi doma ipaluah kita humbani parjobolan dosata. Malas tumang uhurta Bapak inang. Bani idop nyuhur nasonin sangapni. Holong nasonin tunggung ni. Nadop mangangkat kita humbani hubang ni perdosaonta. Ay maase ibagas perguluhan ton maningon takas. Dingat kita hata ni bata nagaberigapan bata bani panorang sogoton. Maningon pataridah kunonta do marhitekon ni hasaksian ni gudukta. Bahasa ibagas malas niuhur dohita lahu manjalohon haluakon nahumbani nebata. Ase ibagas situasi pandemi COVID-19 sion pe ningon tengir duhurta haluakon nahumbani nebatado si Arab kononta. Halanyai maningon tengir duhurta bani haluakon ay bani idop niuhur ni bata nasunin sangap ni ibahin jana ihurjahon ibagas dirita. Ay maase lambin pataridah kon hitama tandani nadop iha merdekahon holong ni Kristus kita. Bahasa lang adong be naboy maparjabolon hita. Gabe merdeka mahita malas mauhurta jana lambin tengir mauhurta ibagas nama kaguluhkon hata ni naibata. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih bamu Tuhan. Bani hatamu ngadop paikatkon rosi pagolpahon hanami. Ase ibagas ganup na masa bani parguluhan nami lang tarolos kanami Bapa. Lahu mangindahi pangurupion naligan. Tapi tarolos manami tungon
laho manadikon dosa-dosa nami. Halani na do perlu bedoham, makaholongi hanami. Ase hanami pe, ibagas malas nihur matong-tong Tuhan. Bani haganupan situasi perguluhan do pakona nami. Makorjahon, rosi, makagulukon hatamuin. Amin. Horas mabat tagadupan, salam sehat, janah tetap hita, horas-horas, ibagas panramotion ni Tuhanta. Shalom.